pacho mama yentai poniye tani benya osrani maino onya me dine me bi yita yesu e we dine me bi yita onya me dine me bi yita yesu e we dine me bi yita bini down we ba kaya bebo boy home bini down we ba kaya bebo boy home so beba no pa Eno pa wunyamfro bia baabi awo bia tutumrika na wono nso hunu baabi abefa afro ebia na Facebook no so na awofra SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA FM SOMPA 106.5 FM Accra anopai eho wadwenkyere won kanto so ahodo odihye bi di na woda ana wo bia ya ade bia wo sabasobo aha na adefa yebetimi aboso ede amawo esanse every SOMPA 106.5 FM Accra no live wo SOMPA 106.1 FM techimai bron champion do akwa so for mami otutu etu de shitu nhita wu man mo systematic press mo press saa obapa na ye aka akire mu se wo mo to de kwa akire hwe ni 90.7 SOMPA nkransa kwambo ata adwuma wura papa toast mo anopa adaje ni posokra wone the sports commandant se wo mo to e de apeten ni abusua kene shoban radio ye live for ho enkrata no munsem no ye de toawo Paris abrochimamu eno eyadamfo pa radio ehon nso wote enka we ya meken decoder no so se de amanfo abie di atum titru wo mo nwumam traditional council no opposite hwa se pontwa abie ni sabre kro na uduru enkwanta ene na afa Great Paloma wono nso abie di atum teacher Johnson wo ma asuafo no wono mutie SOMPA enkomo papa ne bi na wo de abo ombra anopei ye benentaso nkonnante aboafo no dosso ya endpoint homeopathic clinic ka ho time heba master ene ne HH eno nso kan yen ho bi eda seboa ye bufa so nyina ne kwan ye kwan yi ye mfa ya so ho nhya ben Hajia special local foods enuane papa hemfie ekuta yemu upesa woni SOMPA didwa no me de ahoma bi be ma wo na wabɔ ewurem na fe wonso wahunu die ntia esa woni SOMPA nante ene da akura wo mu bufa so na bi so wayira ene bi so da bi munya abotre se SOMPA fo nka sa wayira ma monyi ntum de SOMPA kan ne se mu behu no wo mo boss no a ampara ne nuane ampa ye ho akwada no ene ntia woni SOMPA nidwa na obohu se ukodwa mienu na hu de ba waso nsu aso ansa wonso anwa eni nkuto enti woni SOMPA nante promasidofo okuta yemu wo mo de nkura aduane yom vita wo mo anya bie ni wo nkura abere mu no ene wo mo fo ne sebrato ne nkura ne na eche eka ye ho triple mine ejapi APAM DADAA ene docket no emu aye ma esquire tenase na eno hwe ni nguso no a woduru PM penia no
Obrempon nana. Kwa mpoma. Oduma nkoma chiame. Wano so atenase. Washane ntakra cha na no pay. Abusha from makwaba. Yeah, no. Na poto so boko de. Oh. Nyankopon aye biem. Sanse uko kumase bro no bi e friend da nyame. Nyame. Okra. First no nanka ye da ban. Na so se o da ban a ono sabesi fom. Okra. Nti ye da nyame. Nyankopon so na ado ho twere no a. Ompone nhweda. Ade nyina so be di aboa wo. E na san wie. Nti ne wa ma na wie. Ya da na se ebru. Esquire. Say eneme ye he ana. Mo ampa. Eneme ye he ana. Hello sir. Adwasare. Docket no. Bibia de ye de. Oh, bibia ye kama. Bibia ye de wo mo fast special prosecution. Obia de wa ha. Ye be hwen so se ye be scrutinize no iye. Okay. Mo be extradite ana. And ye process. And definitely me yeah extradition process. Oh, okay. And you know me here Esquire stamp no. Oh, matintim. Because and definitely you be extradite aban. Aban no. Enti we de bibia de dana kwemu. Na me amehwe said the new mesi fe kono a. Enye den ya wan hwe adjournment bi. Ebebem because brand swa. Oh, okay. I want her German be case no ye hwese de esi fair ye na yentimi ma ruling ne. Enti me hwa adjournment bi bebem. Asem no we hu aka. Enye den a witnesses bi nso ebeba ewa around. Enti eja ye be from abegina adaka de mu na ya tototo wo ma no prosecution enso aye krado. Enti ene mpacho wona wo ye kwadu bu ni nokre nti date ni nyina akra no ebesi me nsem ha na ye de ama na ye hu no da property asem no ye tudi ase ye tudi sa no ye tudi ase life 90.7 enkransa o maji ye tu ase 106.1 so for mama mo bie mo Jerusalem hwa no pay ebe hia warning etuo no na wo fa tuo no mbra na ye to so beto no systematically. Okay wonderful. Mo 101.1 etusha na etakwa o wa hina champon mo sa pepepe ombe chinchim no correct na empon so na 103.3 tapra den so na womso if you come number 9 okay enti wadwen kire no obetimo de abaha enkrata no mu nsem ebeba nyina so kwan beba me ye bia homa na tum oba na wafa wo de adwen kire ade ba ya ayese ohwene no o de wa na foto woni pepepepepe no wa mankomo no so eho ate na ne di ayede enne docket no me hu se mu ayema de wo he na de dapo so. As usual, Daily Democrats. Okay. Womo wa ha. Daily Guide. Enso wa hanum si. Me hu se me nuanom yi. Womo so ma ba me se na no dwuma mu didi mi wa. Me nyina e keka won sa ho. Me ka me kire. Womo de sa womo ka ho ma be strategy om ne ho. Okay. Nti Chronicle asada Chronicle nsem no. We no de ama Daily Post se wo post. Na kwaku hu ye de. Yehu atiase. Yehu atiase. Me ho amzo. Yeah. Isi ade. Yeah. Yehu atiase. Neno ye kono boko. No rush. We better no rushing. Shase boko nso a. Aya na makenkan Hosea 8:7. Hey, ene de baby a wodi akodu. Hosea. Difo Hosea ngo. Trengotwe. Chichemu nso. Nyame nenka. Chronicle nenka. Ye. Na aseme ho no se me shase boko ahwe ya ne mapem. Kasi shase boko ya na mafo se shase boko. Boko na se e kire na ehu. Ase sankrofo ikatahin ya omode fele kwan. Buduza no. Efri ase di akro ase nya adwuma. Eni gina wo mra na amna abo no. Wetimi tu onyina ase. And the most authoritative newspaper, Ghanaian Times,
me de wa ha okay na eno na tachima etifimra hye bedwani Mami Elizabeth Trade Minister ono ne deputy no why se eno no adwoa de ni bio ne ho ya se adwoa he ana ono so we enim law na make us ono ne deputy no why ono se eba se minister na enim adwuma wonta anti deputies ne nka because me trade ministry ono me nya hunu ne deputy ana adwoa tenenka the deputy wo ho no kure ena se transport wona ayi wona afotofi wo mpacho isi oye adwuma misiri na no ko je ayi wo no dibiale ho ya nka hango beko mo nya ya ka ya anko mfra mbuna ho asem no yo waya wona da so no yo say Mo di Brazil no. Okay, one day. Na we enkanjiro. I mean. Honorable. And the APAM. Be any ho. Yeah. Aloma ka yasem iye ya de kura di se na ya woda. Na se mo kura ne misa say. Asana imse bibi to ne need say. Yeah, me who pictures ni bi wo social. Asa ko ya woda de nyem throwback Thursday. Okay. In the midst of identification, yes. You end up disenfranchising. I remember I remember those times around 2021 no jinemu pa de adwuma no we adwuma ye kasa wonyi wonyi ono abo Samson ahi baby awo bia no pay ye chia o bodi mrahye be ye chia ye te wonka che enti ma ye nte wonka why yeah Edu amanfo so a ne aka ya anom mmiri bia na onabo kwamna minta kando convert ne ebusa se position be no adi gan se me di dane help prefect as a position class captain bell boys yes oh yeah coward boys oh you want one that throw double punishment yes me say ente girls prefect na mebobo because from start to finish me say me can me metwa mampani dio me you and secretary general na me ko say you what did dia amedi some no from boys prefect and second na me be primary boys prefect no na me di class captain from class 2 to class 6 okay me we ba JSS me manko omo JHS manko JHS ko JSS me ko omo ye ko ye JSS ni wie ye no e ho kra me san ko di class prefect from JSS 1 to JSS 3 okay and am san de be ye JSS wana no boys prefect bio ansa na me ko SS no so wow me ko ye entertainment prefect kakra sentina ya na to da na tifa so no ansa kra fe wi ye se da bi SRC ho no brother be secretary yeah enu achi yes disciplinary prefect me san ko je nka entertainment me di prefect bebre okay yeah ka me ko anim ho na me di ko akire ho de no kan ko ka ho a abroso I just say abroso for the brand mo ene yentue kwaku be shasia na ayo ene ma men shasia ha na Memfa Chronicle na wenum de be bia je say de o mo fa akire ho cause o mo nsem no se ne ade na shasia tutu ka mensa ho no de je say minya botre pan ma bie mu ye na Eja Chronicle emu na megina yi na nkrofo bia from Sempoa anya Sempoa ayi no ba we ye Sempoa Center for Public Opinion and Awareness. Uchanity I friend Sempoa. Womo so ma ye survey bi wo MPP abato no beto no me nde be na awotwe no. Womo ye survey bi. Na se de ba omi adi atetem no. Nyasem kuma. Wom de ba omi anso ba se ekimu a nipa bia ndisi for de be na hwo. Nipa bia NDC for de be ba 2028 bi obi ba omi ahwo. Oh okay. Ba omi an de wadi kan wo MPP no. Nanso odi kan de ne bebe bia na on pon fa apamra ana apam kanko se chineye fo so on be so on beba be fa wa me chineye ntimi nkata ma ni na so enti eno honsem no we opinion pu
na wa me se Canada Japan won na toso mienu ewo wo mo pu na won mo aye no emu sani ba ko ne yepe ba ko okay la na no so be ko hu ade bi wo mo se se bia na me nua pani Brian so ma ntro ma no a won mu bi obewi ni bia Kennedy o ba omio wo fa Brian se na be di akire be yeye obia won mu bi obewi ni bia fa Brian se na be di akire ne mo Brian wini a obia pa won fa no wo mo se se ba omio wini a onko fa Brian okay Kennedy wini a onko fa Brian empo kwamena je Japan ene Dr. Aduchu wo mu nyina wini a advance by force onko fa Brian ne mo se Brian wini a de opani bia won fa obeko okay hu babi o se Brian wini a yo be fa ne bia obetim de nako ne mo mo fo na aka no wo bia wo be wini bia je wo fa Brian yes ne kro ne be ye de okay ni nyina your opinion pu ni aga na fo bi kan no okay eno wo ma capture na ha so what you say enti na chese Brian no wa ye da ha okay wo de tu be nkuma odem wo de tu ni fa de ba sa akra na da bia no akonya si bia cross na no da kro bo na to anu ho azia kra mi da mu na sky train ho nkomo no se no a court transio okay no court trans no na ya da me da kwa former board member edema Ghana Investment Ghana Infrastructure Investment Fund. One prosecution first witness. And no court no say Skytrain na say Accra Skytrain. Na nya Skytrain say adiko Kumasi aka ho. Nkran de nko. Oh okay. Na na pipeline is in the pipeline. No munya bi pipe no. No munya bi pipe no. Wo mu hu ya na say as a pipe na tuyi. Na hu sky no na ade no tete fa nchen sa. Nti eno no so nkomo kakra okobode kire court no eno no na samufo adwempo ena mababedumi na ansa na no na asante hene otufo setutu otoso mienu wokona home wosi wokogina home kakra okay 2025 na it was hectic nti sabre mo bia metete no wokotwen nyame anim na adom ni hurumu ni nyansa no wodom ankomade dom no wasan de bia pii ni so na woba 2026 free February hono baby hono se bia wasan ba betana na King Solomon akonya no so a wodi asem na asem ka bia ensan ma ho biu se ne 2025 asem ka bia ma ho no nti eno ho nkomo kakra ewo chronicle mu a page 5 wodi aba na page 4 ho no eho na se mufu adwempo ne wo eno no kro ye na sign dan ni mu bagaya no ya BITMISE de ato anim hode amaye no GPLTU throws a fit na eno na sa story na nkasa no eno no ewo page 7 eno kro ye na aba page 4 wode aba se mufu adwempo se no a won mo GPLTU for sambala mo amo ene wo mo aka no wo mo kwachechi adobafo be se dunum first no a transport fare na shintiade no nia ofri circle ba dome a 650 pesos yes nanso 7 cities media me ko ba bia 650 pesos mpo na mtua ebiji 7 nanso bedu anwumre no mo charge 10 cities enya hono panyina ahomachi free be say anopatutu tu be no nsia bremu ho ko na nipa kuku ahụ bedu ani e charge no kra no won be no Achimota station 10 cities wonyedu Achimota nso a no assign pai secret 10 cities and na say freedom e ko no waje 20 cities and wode ko no a GPLT for achi driver for no makoma kudunu say wo mu ntimi ntena ho mfa man ne nwasa no ho nsem e wo page 7 eno na semfo enso de na adwempo de ato ho no che say za de we maye mane nso nkran ha ya yemfa nko kumase takora de kofodia ani nkura kese ne nyina invita malekura nyene de na ba bia GPLT nkura bata no wo bia no wo mo nye sa adwuma bi wo ho eno nti Asante Mantam GPLTU for wo mo say Ashanti GPLTU seek collaboration with government to clamp down on absurd fares. And we page 6 page 5 ha nti je say aban ba mu aban ne mrem because GPLTU for koye yi wo mo chewa wo mo de wo meba aban nti say aban no ne wo man collaborate a emfa yes drobani no wo se sompa no kra wontie na watie nkomo papa no watie nkomo papa no radio nkae na amukura wo ka no kura mpon mu na tape no enim and watie radio no
eno akasa na anu am before chichi dunsun se dundum se ya no oda no ho so ana nia wo beka kye ni bia no so wono ana ne kai ne wo pe no wode ye untumi nkyere de onye koyi kwan na fa kai ne kofa so enu nti aban ekwan ne aban dia enti se wo so wato kai dia ye na fafa so o pese o ko wuro mu na o ko ni ukoduru wuro mu no waye ne catholic fo no ye e wo ho on timi metra ga na nka se kwan no ka no wo dia nti ni ape na ade ka ne be ye ene e fasi udem na no ma ene o yire mo hwe se tv okay ajo ade das eti abai ne mra mu ho na make quotation na answer BITMISE dey to so that's here kan ma me na Hosea 87 oh okay ye be wie kura e be wa be ye adwuma bi wa akire ho they sow the wind for they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Okay. The standing grain has no heads. It shall yield no flour. Okay. If it were to yield, strangers will devour it. Okay. Na mframa na woguo. Na ahumu nso na obetwa. We no de chronicle de no de ban de. Hope na esi. Emfa bi ne nto aso ansa. Mframa na woguo. Na ahumu nso na obetwa. Eja bojenga imami. Ne woguo no. Eno na obetwa. Ankura no kura ka bi o. Teupono enwa na ucha sompa ema akutia pa woguo no enwa na ucha sompa eja nyame ne nka o se maka cho se nyame ne nka chronicle ne de bae chronicle nso no ni atro ne de aba no enwa ko otu no de aba enti wo hwe chronicle achi no a ensema egu ho no ho na egu mframa na obetwa eyi ya drop afui wo mo gigi sika bone na wo mbe di sika bone na mo moto asa okay ye ya drop afui wo mo gigi sika bone na sa sika bone no ano be ya de bone de ama ya de ama o sem frama no it means when nya hwe there be enti ne wo guo no bi amframa ubetwa ahum ni answer one more JJ collection na for the born wa asori ya udua ne bafu a utwa ne bafu enti odua ne bafu no enti odua bone bafu enti obetwa bone bafu wa hunyanse mi na no mi di mani hwade bi ni enti aka akwansia do so ga na adobafo eni ma omo ye ka ho ajaku ai wo mo akoka de abeka o manfo no revelation na wo bie na no pay yo eja droba ni no nsam bone a wo die no e na akoka ye manfo no enti fair na wo mo atoto so abra petrol no so atete aba na yen a yesi ye ka yen no mo e beka kire droba ni se wo se 10 cities still me ntua 10 cities na etu ka akọ ye betu wo bedu ho na ye rahye wo bedu ho no na ye rahye opentema kwa adwuma mo no kore ehun akatua no ne ye wuguo no enua na atwa na nse se utua 10 cities ne se ne awo ma bribe ne ne awo je bribe wo mu nyina ye bone me na makai ne awo ma ne awo je wo mu nyina abonefo me ne nkai na wonim se lady bi be share true life event bi a satama driver for yes anem na ejine mu before Christmas no eba bronya ne mu ensa na security for eba ho yeah osi offer car from a point me we fi baby offer car ba na car na ekoka so a mate ne si 20 Ghana cedis wa bra na emisa fair ne 8 cedis aden enti osi woman bi be fro car make asamo a obi abe share wo social media wo and osi woman ne fro car na o ma mate ni say madam bacho 20 Ghana cedis o na emi say wanya nketo ama no enti sika na ode man no wa ena o ti 20 ni free mu o man 50 cedis o ti 20 Ghana cedis ni free no ma abro maame no onya abro wo maame a nani afi o man 30 cedis no say oh mate kaswa na mesi wo say 20 cedis untimi asi fom wanya jiska na sesama no wo sikura eye ne loss enti wo say maame ne hye mate ni saa
wankasa ene wo ye enti wo mudru what they say eko debi anu he ya ofri makati hila JE University hono mo eko wanimu no wo mudru ha no obisi nipa na wo besi no mate no abie door no akase obesi form na nipa no say mate mesi o wo say I can't feel my legs o say mesi o say na ka nim no say agro say mate and na so my mind wo be agro na bie door na nipa ni nsini enko o say mentime move me nan ampampa na mate ni fira konya na so atofom wonderful Africa animu obi ade maami ye pa oche wo maami ye sere wo I say aneti na maami na mo panicho wo se e ho na mate no omo ka chen say from a minute 50 Ghana cedis ne mano na yiri 8 cedis film na fans san ne mano enyo bi kwa na ka che mate me say ansa na mate no e sorry free from honom amoma to akonto me na me ka kire wo me se na ka animu no obi ade ye maami o Into what do you from? I say, really? Wow. Bibi say to me, see, it's driver for no when you're careful. Yankasi say yan a better mum, near more yeno, and yet when ever more water dying, and now we and ever more to us. I see, Echa says, Cassiama, as he says, Cassie, intimental or affairs. Oh, Bano, 7 cities, what about your 10 cities? Na fako enti say o de kofi temu a na fitene nso atene de engine 2000 okwa boso kan ba no de ajo 7000 wo hu ni enti ayeku ye ho no enti obi e bo no nyonko apo obi edua mframa ene ye twa hum ne awono nso tena kai mu okotu ya 10 cedis ade no a wo koto aton no ofiri domu ba wono so de kai ska ne to so wono so ade na ye 1 cedi ene wo de kwaje 5 cedis enti wonu so abobi apo no de akwatena ka no ko company ta kwaku meka bi ma no ti de wagu no bonefo no wakwatena bonefo ka mu nyankopon so wo mpe bone ene wayi wom ai mo pa mo yemfa ye ni nhwe ho na ye nyai sa ne man kitinkiti ni yehwe sa kwanhia tu ntwa Ghana apart from say ye kwanye eja sema maka kire wi troto ho bodete to ho na drobafo no nya nya mekan ni wo mo nhwa ade media si chronicle mu nemu ye bewi a quotation be sa be ka obi kwan a enya asemi se wo hwe Dr. Basunko abeposo kwan okay bra na enye bonsu Dr. Basunko abeposo ne nkunipa enkoransa ne nkunipa enti se ya ye kwan ya ye ni ye de enti ne nkunipa aba nti ho na wo se ye ma ya adwene eja me se wo de me ma ya adwene nkwa ni amakan Odi, I believe say Facebook hands had never capture me one day. Send you na no teacher for the capture me. We so besa capture me another day. Enti o kira kan kwanhia e koso. Me say fa ne pase ya wu. E fa gina bro. Ntumu no a yatotu mu abra tete ne ma so no. Ne a wo kotena ka aduma kotua ntumu no dia ma mate ne drobani no. Wono adi kan bu obi. Wono wadi kan abu obi. Tine bone no eso no o se bonefo bone beku bonefo wankasa bone bebubu bonefo mpo ebeku no wono adi kan akum obi anaso wa obi apo wa ye bone na odi akwatena obi na ono nso ye bone kro na nti abonefo mienu na akwatena kan num nti e ba sa na no kra de yesi wo se na nsemu police fo no mo nye careful pa na drop for ne giyen ya no mo de awere wo mo enti boni bekum boni for dia SOMPA eja me si asema maka kire wo SOMPA aspire wa ha e ba de say a over say deaf chain me say eja wo hunu afi ye nkwa akiri he tanka droba no fuwa na edigu ni car no ma no no wo ko distance bia wo ne ai sande ma no nti wodu junction so okoyi ma obi ton ye ene wo ko nanim no se asa no kwaje fufuro gum articulator droba no wo ko ha ne tamale no wo ko ha ne tumu no wodu kwan so anu wayi ono ni fuwo na ede ama no wayi atom no wasa akwa nim afrese aka kire se ma short ne ya je no fufuro enti odi nim se ne ka na enom enso ono de yi petrol ne ton eje ne nyina nyankopon nim se ka ewura na enhu ye nyankopon nim enti wo bo to abro a o tan yem enti wo bo wadwuma wura abro no
na wo de car na kwhwe ho na akɔfa sem kese de abrɛ wo man ni nyina sanse wo man ni nyina na nhwe nka sa asem wesi asem ma ka kire wo yagya papa na ovete prophecies no SOMPA papa na ovete prophecies no one trust ade ni amaken free yanka we nso de obi amo so wo na waka enti wo de me say yenye ho adwuma wo ho ne yenhwe ade we enye spiritual ayi na me kan yo e na afi na ya chichiri niam wo wiem eye mindful ni suban e na eku yen we yen kan kwesi he ye manfo ni yesuban ya bone sem no wa ya di no e na wo se bone bekum bonefo wa kan ya wante asemo e na yakudua mframa ni e enti ahum no ne on se ahum ne so se mframa ahum no we mframa na mekum but ahum ke be kukuru dan yakọ ampa enti bone ketua bi no wa ya di no ho akatua no etimi hyeman Sodom ni Gomora wo mo bone no anhye o man ni nyina yentoaso daily guide ena mede etwaso na enra ye manimusem se oman kane fotosanfo ken furiata na wogina US court ni nyina na efa na immigration ho nsemsem no enti me patro extradition ne de enye ninti no wo court enra na wo mkodru ye no omu resist issue no so ena state attorney wo US ho e kire mu ese wonyanya extradition ne ho papers yes official in free Ghana ban ho enintina enti attorney general arise Ghana for picketing no o ha o mate wo hu aye adwuma e na picketing ne de se Ghana ban no wo mo picket ya kire enya ama no ne because ono no wa from US mra en wo gina wo mo mra no Ghana ha ne yen se yesusu se wa bokro no enti omra no wo metua ne kro no so ka na edien na kire se wa bokro no enti amfa ne mremu yen no ne yen kana so wo ho mo si wa bibia tia mo a mo mfa ho enkrata amra enkoma wo mo wa mo so manya bi ebi ankọ ebi nyankoye ya no ne de adonwere but so ebi ngo attorney general a sure se kwan bi aso no wo mo ebeye nhihye se de ebeya wo warehemu sa papa ne de whether rain or shine wo beba Ghana ha abegina amara na ntie ho asem e wa ha sei eno na enti de ya we nyina no ye nhye da ntro bibia ka na ye ka keke ye ka ena bobo akosua e de aba wo say hard at slimming easy for US visa. Okay. US visa and ways and means 2025. Now we know means say connected to finance minister and now say maybe somewhere 2025 no e ba ya me kan ye say you wait kura wo body wait no one no digina no but say no na ntia ma make say related to kenofuriata asem ye ke say no exactly and no picture ye hu ye any videos ye hu ye no obi anka woda wona na sumunyo ne die akwoti minya kese na photo atoto mu hu no so da wona eno ya mu na mu hu no so da wona de bi say ye no ya dwene mu no say o how so da obeda mo kai papa na efe no mo na mo ble no SOMPA FM mo na mo nya ho enti no ni anim say anka adeso bi asun say die nka woda kora wona nka wonim no wafo nyina nka wonim nyina totom ni ade but papa na fe kora no wo ye kese yes ana before how be yo mo be fira ba me say papa no ye kese bi o oh no say obeyare enti no na na nko hwe a wo ho so ye kese enti me patro e ho asem no na US ho no mo a say yebo wamane say kane NPP parliamentary candidate ya 2024 no ananye 2024 no wogina ye ewo klote kole abato mpeswa so ye frɛ no Valentino Nino Inoti yes na US no ne yere ete na obi anim de ba ya anka bibia toto mu a honorable member ebetimi aya ade bi a eye so dishonorable sa
wose wone ne yere nete na David Japani na ye wofa edema ne yere no wona asam si ye wo kire mu yi wose na nse mu na ne yere no threaten ne se obegya aware so obegya aware se no se da bi asetena wone mete se wokunu no se ya ne ye bekoso na bibia ensesa dia me pacho enie aware no me na ntoa so biem because ye chichire mponi ne ye besoa wose how enie ida se mekum ana mia mekumi ho enye sanso enyina ebewu abom ni akoto awade no so wasama do ho asa agoragoro na yewura Valentino atwese kan awo ne yere na wose oye so lucky say na car keys ni ewo ni botom eye oba no na ewo ne ho eti yes aye pre no no abom modern atwe ne ho pieye ekotu ka mo ja hyew so eko ayasabia ema wo mo hwe wo se wo pa ni kunu ni kura che wo se wo de onfa ne hospital on report ma police force eyo no na aye ne sa onu abuantie oja nko ma na wu ena oba no ebo modern etu ne ho call hospital eni aba be che no enti eno ho asem ewo ha no se oh onu abo our mu asem very nice gentleman bi so kama pa nti anope no so ho asem wantime anya ne project work ne ye eno so ho asem aba na sompa unim say ye anka anya hwe ko say the Bible one ka say guard your heart no krepa. Court denies Abutrika bail. Frederick Kumi aka Abutrika yenyina yenim se na asem eda court na enu a wo mo kohe se nko betime nya bail dia ma no san se accomplice ne kura na ye ja na manako enti no se accomplice ni nim ho hwede a enye nipa ba koso ne di bone enti no na nko mo hwe nim se ebetimi enya bail dia ma no so enya ade a eba so enti eno so ho asem ewa hanom sei na Comfort Agrada, former chief priestess, now evangelist Mama Pat. And now on so ya de na sam no kopie mu ko se na lawyer for ne says 15 years ne de es wo mo timi ko appeal. Enti wo mo ko hwese nke betimi ehwan emfie no so ama na ba former. And so enu a wo mo ko hearing no ya postpone ye to aseda nti nya me ya dom February bosom ne da etoso enum e na wo besan afre asem no ebiem. Na ye kire mu se na denti na ya wakata nanim ana obi okokodi bia sa na ye no because me hu ye hu bebre nyi obi na kata nanim internet no de bia na wakata nanim migration officer ye susu se odi awui ono say nanim ye hu because agrada nko court enyi nanim da e free sa asemi baaye ebi kura se jamanye ono a sometimes me ade ba kwa ma hu ne say individual preference. Oh, okay. Yeah, shada ni we mu say o kwara say kata woni. But ono an e bia on pese onso ono na media no wo so deda. Enti e bia on pese ye di nanim no ba kwa edugase is becoming too many. Okay. Already ogusu ofa bi mu deda. Ube hu na hwe yi a na anu asem bi esi no bi kwa koto bo abon. Na anu bi asem esi ye no enti no bi kura fa ho akotobo abono ana obi akwa ne ntasu ti ne saade a mama mfa me musuo ne ngumi ho so na me fa nkata me ho kakra anya hwe no me hunu kwan mu na metimi koduru court a no aye individual preference na nya abofo nso ne kan bebre ni nkaso ampa o ebre ni nkaso ye metna ha embe rejoice over obi amania wonemu never but enyema esisi wo ya brabom de bia no ese kire ye bibi ese kire bi se emre ye ni nkaso enti ade bia a wo ye no wo breba hwe ne di ni ye metwamu a twam ankofa wo ha obi am kai se one gift adoye o se ho se si ya ma no eno so ya slap no 100,000 wo mo de kan fit akoto wi na wo bi gina nchen a wo ka na wadi na tembro ye prosi wo faase papa ba ko kan se jai ne awo ye na nye wati ntesu agunu so ono ne George no nti no ye nyina ye fa wati nkomo na se ne ono kwa kan bi ogina nche kwa kan bi na ati ntesu agunu so ono ne George obedi wasem e na afie adu akogina nani kwa ho se ne ade ne
Ntino eno Aba wade na dia kire no kra evidence. yeah. Onya evidence baby. Mapa me the way sorry so na story we kra de are hosan ya asefem. Yes 16-year-old female junior high school student bi akowo ne yonko ba se kan government. Of course. 15 years. Yes. Woman 25. Ono no edi 16 years. Ne ya won se kan no ekunu no. Edi 15 years. Wono so your ba ne yese suspect no bibi nti wo man fa ne din ama ba wo JHS2 nkwadum DA junior high school ena saare husemi esiye ewo Akontoma district Western North region na 15 years ni nu a wono no sesi a won tiase no wono no ewo JHS3 ye friend akuyakuma won de wo mudi ne din ebae obo information center bi di atom wo ho ewa Akontomra nti wo ya asem wo bosu wo mate edin abema boyfriend nkwadum na 15 years de anka basico akura kuma na wo machine no kura no sabe adrusa ye bi esumpo hey me ya mo mi o yes wasi asei ena me na me boy ya wo so si e boy na me dia akasa sa wo twen se ka asa aguragura wo na kunu kura se yo bere sei we agenti nkwada ye ko suku wa hey wono mbe sa zemhunu eno ne asam no me ka hey ya ohu ba bia ke eje kwe ba bi tena ye bere o ba bi tena no ye bere sabi wa nyimi a na osia pro oh enti no enti daily garden ye besre awofo ne nso ye ne ye mani ni nkomo ye ne ye mani ni nkomo ye srem wo mu se won se ye maame no mo no se de ye tete wo mo no dodo no asa na wo so mo tete yen maybe atwam na sa relationship between mother and child father and child na eni ho ye me papa ni ye me maame ni ye tua school fees wabu nsa ya kire se de ye motam ene ade asa ba se maame be chine ba tena se oh we okay school ti saying o na fofo wen like then I pesa we ye san komo no na nsem mu ana se new generation ya ebe no ye ni bie woni ye mabi ho enti ma misua ye obo wa ne ba sa eji kura no wo misa ne ba ne da egro ho a akoda yi wono no wopie na wo ba akon homa nso wo fi ni ewugu no eno na wutwa apam mediasi medase na Mediganian Times na ekwa akofa afrefo no wode mama Elizabeth ofosu ajare wode mfoni aba beto no wo chese aban no waboaboso pa se wodoma boa ama enyuma nkuma adantemu de na de ejina na naso no nyina sa nya naso ejina na afoforo anya biaye enti wontime nka kura no be se enum de obetim de nsese ne bo achese wo mo eso sa foni nyina asene ama wo motimi aye adwuma na wono ma ye ne yie trotra da afobia ya so wo mo pa echi se wo mo age bo aboroso no emudunum eno ena kreta ye twade aba beto akire ye boso e de ama ye tiefo na wo so bankran a 20 pesos no de koko a ye bo eda so no wo mo age adi eje na no asem yi inu mienu adwoa bedi me adanse no kre sa asem we matena ha kan more than 5 times more than na no ye ko kantamanto no wo mo san ka say asem we kire yen wo ho say coins no 10 pesos 20 pesos no what is say wo so wo monye e ka ho bi ne ma bo ye den won kran because ade 70 pesos no obeton 1 cedi ne 1 cedi 60 pesos no obeton 2 cedis no kre we nyina aka ho asem we yaka na no manga nje se maame ne kwa akire ha kota ade e de 20 pesos bi ma ko 5 1 cedi e de maame na wase wonye nya na nya kantamantu akira ba bia wodi bia ba hwan mo na eye saa ne ma na wase wonye adwadifo na o hwan mo na eye saa ne ma na hwan na ka se ye nni ese ye 1 peso ano kra yira o de no kra de ye mfa nto ba bi eso America tetete wo 1 cent wo da on gusudi enti Ghanaian Times afred na ni abaso nanso eyade e wo hobro be 4 5 6 months e won kran ha
na yebe hu ana atretre ko other regions na omo na ebe decide say na ayifo ye abochifo na decide dollar rate the Bank of Ghana no na wo ebe decide say sika na ye ni bi Bank of Ghana be yifiri ho and now na ma to see the paper no hu bi a free system ni hu bi a check say one see the paper na ekoye ya meti ase ekoye kura jira kura na nsemu eno na wo say eye ya no ye de be ye politics me ho na e mabufu ye metan no ye de be politics say obi person was sabotage aban bi ni 1%. No. Sika yecha official state currency ayedie legal tender. How? We see we ye fa nidwa we ye nye ni sei. Na sa emremu no obi ka so wonye aka otimi ye chi no. Yes. Esan say yewra Wo de kokura wo ha wo apam o ha now imagine say anopa bi a wasori a wo ba be ye news no ntia. Me kan 5:30 wo gina kwan ho aka ne kura bi ma no wafro. No watene mu na so ma mate no 3 cedis ye fan say free atomic down ba no wa ma ne 3 cedis 50 pesos no say wonye a saa ho no afa na akopɛ police station there be akɔ report oda obedu ana says na sem ya go your front ma menko fa frɛ for one more na fe monhwɛ media no so enkomo ebeba so bia no na mama yedi 0260196064 0260196065 menhwɛ di egina so yi udi ne bia afrefi. Hello Opani wo te say nyame hu ya mobo na mo nyame de wa na fam de aka ne mere ne omampani di amba ya bo ami mo yeguso sonson pa yente wa no pay yedasi we wa dan fo akunta meta no kure asam katafika so da dia foma mpini kitu na wana mda sujina Opani mame mo mabasuna me so ashama Dr. Litan ewo eye leader the staff okochema then so mo kan jo ashama and also communication na chairman so direct na pe kuja do kunya me kam wate Opani one question ask me starting from Winiba and now me no ka start now 60 pesos kura Winiba omonye udu be Winiba e get 4 60 pesos omonye 50 pesos. I'm telling you starting if Winiba ya who did that come what some can Opani enye uko Winiba no kura kwensa e difficult so magic. And Kadiano Paso Yadi for 1 city people who can no one page until say who said na say for brand new Abba. And not all men only 1 city people who come on it. Oh, Winiba upon telephone. It's a better national security and you pay for and 2 men you are. You all can let request say any matter a coffee. Now, open your banner for battle. I want the 2 apartment in Shisha. And maybe by near to diesel 23 cities and the diesel anyway less than 11 cities about me yard or yetuma. Why we never say for bottom? Million down of 50 men who need you before. Yes, you will be more than the never 1 year. You are coming after them for you. But then the year, I did what we are on your no man. I mean, they won't be a cut out yard. Obi to aso obi wo so dada odi bia afrefi again munu again ko when you plan as agent in the room kai no anope me check am yo me jaka we dey am da aka an 9 days long ai hey aben aka 9 days pepe then you know obi ni yam reyi in the other lecture branch champion every that gate one more kasa bibiri ya kan say would be to mano that means ya incoming next time the can word on to oba for lecture chairman and I say long for you organizer and head ya tap ya mahame yes that is any problem part or any problem pempa boni adroba for I tell you the nipa mum pa soroko enipa mum pempa boy adroba fo o won adroba ni bi kwa sore na
asɔre na atɔ kaa ma na wotua o ma kyerɛ sɛ agya mo wɔn mpɛmpa bɔ ne asɔre kɔ ba nti sɛm deɛ mo nsam bɛ sɛ wɔyɛ ne nneɛma hɔ na ɔde fa nti nipa bɛɛ 18 wɔ kɔkɔɔ mu nyinaa because ɔmo mɔ mpa yɛ wɔde aseɛ nti ɛsɛ adeɛ bi a bɛbɛ bi asɛ mo nsam na de fɔ sɛ nyɛ wɔn mu nyinaa ebi mo na ɛmɔ ebi mo nso bɔ paa ɛna meka no dɛ ɔmo mpa na bia atɔ kaa na ma no akristofoɔ na atɔ kaa na ma no ɔsɛ ɔno atɔ kaa na ɔbɛfa tiɛ titi deɛ ɔboa gɔdɛ bia na ni di sika no mo nsam de sika ahyɛ n'adwene wɔde aseɛ wɔn nti wɔn nyɛ deɛ wɔn yɛ no yɛn mu nyinaa na ɛte wɔn man mu yɛn nyinaa yɛ ɛbrɛ adi nti na wɔn fa na si nipa saa wɔn obi a ɔdi 10 pesos kura a ɔmo ahontɔ wo 10 pesos wudi ɔmo ahontɔ da na nti wɔn nyɛ kɛforo wɔn nyɛ ayɛ sɛ deɛ wɔn nyɛ yɛ tapofuru bi na wɔn di gari a wɔn gye ehu sika deɛ no ɛna ɔnabo ofori ata wɔn ma ne ho ntɔ no waayi papa no wɔyare wɔsa ne ho yareɛ wɔn ma ne ho ntɔ no. The Ghana anyɛ ɔno nkwa ne yɛkyi na ɛbɛma Ghana problem asɔfo anaasɛ Ghana bɛyɛ yie ɔno ɔsate bɔ ɔbra koraa na politics koraa maa wɔde aseɛ ne bia no wɔbɛsie obia ntimi nyɛ no hwee nti mo nya deɛ moyɛ yɛ no ne yɛnsɛ mo keka sɛ deɛ yɛkyi no ana kyɛ sɛ Ghana yɛ ho atɔ yɛ anaa yɛsi kasɛm yɛdi bia asɔfo wɔn sika no wadi bye bye medase wodi ne bia afrefi Hey, Manoba, Bibi Aboko dear. Into one pay. Yeah. And somewhere you can say a total for another day yaking. Obedience here a petrus and one person and petrus be our. They have petrus. Why you petrus cannot be a coachella, the Abraham, like the nuclear answer. Akati. Eti sabi uru wa Peter Lord akoti ya kola. Oya really. And I ever can adia furata adia ya kina de chinchina yo so ye po baba tani. Eti I kind of one ya priority for Andy Siana. The papa is kind of the tuma. Na mo bu na biana. Nka pe won ye obiska na na di ye ni se won ya ka mo na mo ka. Ana mo di se chinchina mo di di. Na baba ko mo esu kind you are mayor, what you expect to kind you were kind here, personally past the line, not just thinking, second time of oil. If you didn't show which way among one way, yet you go up all mine. What you get together to continue question by force. You'll be trying to get us down with your Raman. By what you necessarily correct for what you mean that place a moment yet and more and this by how much what you got a woman. Now, Kabia on them now. Why, my friend, what you be? So, what's that our but you know, by our so. When young them, they said they were this Tana, said you said it's Tagata, and then you answer Tamon Fiana. Yeah? That's it. Mo, that's it. And oh dear, would you be afraid? APAM. Ura. Yeah, all this is a cafe phobia near Cantamanto. Cantamanto, a cafe phobia into. Mo, you become an infiel. Namintia, the Fusiani as my funny in a near Tiffany or more motion in a. Nami Paconia Castentia, incoming flag bearer, Dr. Brane Champon. And honorable by Tejaku, Ono Oba National Chairman, and a Safi Muhammad. And also Ba Uma organizer, Justin Kudia, and also General Secretary, Clement and Abanga, National Organizer. Apparently, we can adopt a party where Yaka. Who just are you win? A shot here, you know, a check. Nana, a chepa, somewhere 29. Namity Domi. Now we get Domi Eva Accra.
the same thing and over here. And that I was an 18 years to mention. Omo wote asoma ene kwabinya. Omo nyina afa car e be si dome. And so we are for 3, we are for car because car no sadia na no mo ye. Obefa be si dome from dome to St. John's. Oh, we need to say beer. Maybe a car one and that's an car inside and also. And the car the book from let's go from be careful from nothing about the same. Oh, and that was for your margin say. Oh, we are buying. Now we are just all bet it from the 2. Okay. That other book we are that one we know fast and on with 2 MPT are buying. And the about we know. So yes, about when we started. Why am I gonna say? Let's go from the beer from and this other for the big crown. How much you mean? Because next 4 years, no, that very day, not change, not change. Over to a bed, young. Let us go with you. Who's that? And fuck them. I talk them. That's the picture. So I'm a woman away. That's the mean to say, I take a chocolate. Mrs. Now the time of this in there, we did last with that. But now we, some of the 37 now. No one could deny so I didn't hear. This is a banter. Oh, so I remember soon as we've been a banner, similar man about me to me, give us from my penny mamma. One has to be to me. You're not gonna point. And I do chatro can operate and a walk demonstration. Listen to when we had demonstrated, they're finding now being there to inquire a gun and the gun and you to inquire. One of the bosses of Omrefi. I'll be to call Abucha. Listen where, what track at them in Lepi. Fine, Papa no finance minister. So why baby? Let's go so yare. None won't turn on what to about one of the who will say him for them. Segura Musama class hino. Or back on 4, I can't to say, I had Jerry. Listen where anyone will demonstrate no money. Only action. We know you go for him now 2028. You will do something. We are met to us, so we didn't be afraid. A friend of Until you are not paid. APAM DADAA Asare. One for the time on the yacht. Be a yakakri, pane, which in a Dawson, or correct. You may come us and say, a bad time. I saw the guy. I was some Palani. I could blame my mama back. I have some more. Oh, your bad time. I just said, a good and then you must say. Akola Grania woman no papa de wo kosu won se so mo penso de mo nya ne people oh ya yen shantaboa ya ne kura wo na bi ni o ma me wo fufu abranche be ka no de ujama no pa bi ato atare na de akọ na mo de mu nya bibia chi na mo de abeye me matsa mo akọ wo bi sekan amwa wo na a teacher for to on say wo fo na wo wani nko ma ko yi I'm Palan say one more Jensen. And I near to soon you, and driver for some way. And then one shall say, this is a passing as before. And there the solve the problem, a binding carcassy between you. Castle the doors who want. A driver for a born out one more general. One begging Bonadana, no one the offended Tanakona, say. Young carcass, me that's not man, no one year, 1 year. Me I can't so many rather phoning at you. Traffic obeying or bet me the traffic to lay 2 hours. That's our Kwama Samaya or the traffic mosa. On the corner banner. The petrol and to all load to Amasama Street. Or below do what go at Mota. Or see one alone. Allo. Poko no aquaso. And now one from so. Sakas and a Dawson and I acquire a yard. A born one bedroom, born and I make a cattle. And now for your tanko, and when this car must have more than a bonafamium, and this is trivial. Then all the DC can so on that's what they are saying. Well, by a monk, okay. Then I'm not penny more to my near sinners. Or shall I want to tell mine? And like you, my mother, man, the woman, and on the some of I'm a damn and I apollo. So one back to a bam and be my one water, and your propaganda now for your nether boy. What in a minute? I am to us on Tamagi. Would you be our free fee? You're wrong. I'm going to
Mira mi nanti mopo lanti no de ni pache wa. Efo kafra thank you. Ti faccio Marina police police station am ombo ya brother kakra dia mi pese bi kama mi sia kama go tawia ami kama dem na strength papa ni dia train ni asi o ya di papa fisui incoming youth organizer na gen kodua mi chia mi man do kasa uni ma mi anti mage oye di papa na ya mu ki mu ti ka so bi ni papa na no ti sa se na si oye ni papa mami tiam brother e bi na literasia e bi nu be kasa se na wo fi gumi hu o ti asi uni mo wo fi sa di na gu ni pa no awosen ya no na bi kan because kasa bi e bi be kan na o transia na wo fi agu hu she get transia wo kana ha ena ani papidi DPQRTKPMTU they pretty sa adino mu kan turumu LGBTQ plus now the GPRTU ya ba mi wow what do you say omo trans no muka sa se no ni trans say na ku fadu de so say mbram ene de NDC fo ku fadu ni da ko shibuku o da ko trans wo buku no muka sawo bona ile kimi ni asi hu adi ni se uradi yawo ase ko de o ma ko ya adi o ma draw ana be ma di ko to se na be ma jene no so ba ko gana na mila it is true wo o ba si ni pari to eno mu o ma draw adi ni na se trum ni NDC mo o se ye bona ye uradi de wa hu si adi no o ya adi wa c'est bien Ghana c'est tout le monde dit lors quoi so independence square la bema afidema no enti politics am dia ti ye sakufa no ye no so to mama ni ndi so o mo fepa mo bema ti se mi na fobia ya DPRTU no amu tawo ni ehwe o ma ko disika eno dia be process school fun kwala bi so anti Ghana for mo exam this we no o mo ka safa sa DPRTU no someone who yi adi papa ti o papa ja 2020 oh ame ake shebe bi akate koni nu kan nu awo ni po ya no ne gan nya wo nya ka hye won find the fight na te wo nya mada kuku na wa ndi stone but that's baby o de me kwede wa mama yira udin bia o frefi me do ba chima kempozo yenti o do me da se mambo apa am tiana du papa awo mame fa kwenye wanchembe kuterva chama Masaudi chama bugabuga babu wobia maintain mchiano uba timatatu uba bunu chama nta chama IBO ni secretary dem brate ya kupon enkomo the American say agroba for no omunya butekatara me sanse say ya me pese me de politics de atam agroba from the bay omutubano because the man was there bimu fan say ena na bimu kan kwani nye ena omu fani pano so kwa omu kan nya load mbantino omu de lord fani nyina him ine aso no omu de him eye sounds na president so omu faka no ena mu bu omu ko mu nti yesre bu no omu teteteto anase de omu je dada na omu nje ba se omu bimu timi e de bu no kwa bu mu miensa because of faso the employer agoba for the media debi atamwa na tinyankupo ede ehwemu tena tambi tutu abanse abanem bono mo de abane bu ekomu mo do yezu timafo mo mo yezana na mo yede mo bu ekomu ena se pu bi ebe base Dr. Mahmoud ba me koto abo na be wina no krochodo because awu ani awu gas don se ye dari je tere kabano Dr. Mahmoud ba me na etomano nti nso bi mo koye pu no mo ta tuma ti azun ne ti ne dika na mo ba do de o ba de ke ye ja Dr. Mahmoud ba me ne ko pa ka ufro because de na ti ja na num na ti efa bi bi ata for to Kenya ba na mo pa Kenya pongo to Kenya pomba ye be to amano kana eni fo ya me ka ku pa do ne halanka ene di
Alankati ya Penato Montenegro, Yabatoma, and Alankati training party, anything you need in Nigeria. Ayada into 20 entry for the Mamu Bia to the Elgui, Dr. Bamia, on a yaton, on a Ghana for Nayu, Bianim, on a list for this trouble, someone saying, turn up them after ending for it. It's 2020. Ya didn't buy a cool top and my MP for. This is the Mahmoud Bamian, yet in a back. Then we did a percentage no year 2023. They come to the first to the 80 to 85%. Now, why you like what the Ghana Kuyan? I am to pull by the amount to Papa, or moon to grow up. The watch of Musina, 10 pounds of mathematics, 1 year for any I am more. Una chat to Dimbia of Riffy. Dada. Mura. I told Commander Dedication, Tankazaki Pokwase, at you. If I told you, many of them could be very honorable Jasper. Tamawa, think I'm considered chairman, doing a competition. Can I do for a part? Santa's mother to move on the media person, but somebody is over country there. And you go and evacuate him, but to add in your Kaka. I'm under you. But the matter of the Kanaka. Not yet, to with the bottom dollar and then go to Cobanep and attack up. I'm making the 9 days and the second ticket, then the poor about the get along. I move by who I would say economy there. Every time if you took a second of what the economy did, and the kind of beer will be that. Some of them which is every percent for the IDP photo. But what a rumor. What's if the Subaru end is where the Achille IDP photo and I say every man. And then because I see code there, I see a 2 year Cateman, I have been to the council, let's not what can I put. And I cannot put you on the position. He's about to get into the training scope. And I get there by years, and look at the four. And I'm single ticket. Who by not so one is an and everything can on in your because the government is saying, and we went about to the top when I put you on the book of Papa say it is a moment, and because that's a big push. Or for me, we need to water, then put the minute that was at Papa. Question I say, I'm calling at the opinion, this is the more yet. Who is the member that walk on to the chief? I put everyone. That was why you're about to say, walking on it. After you go down, and not able to go to and forget the book once or you find the money. Thank you for your show them to go and get moving every part of the getting peers of. Then I come to move on the dynamic ticket from Commander will come to you. No move for you know. No, the delegate to my delegate for $4 on the. But I think so much about the gun, but I need to really we are there. So that we wake up and tell for you. And so all that is what can do. We are there. Now it's a honor. We saw some because found the Magan for me for two. It's over. It's a dinner about the Ghana for a Ghana for what you said. Oh, I'm going to do Papa and a Ghana for. I mean, I could even also at my port. Makafi on the TV, the boss. You're a couple of common. More. Yeah, young comedian so. Na fe enkoma hodo ededa so no yemi bibie niwa na mo birthday sa hodo no so yen wehye sa afo ni nyinada na yen sori anopei na mpoma eja na wa ma bibie amfa mu ansa na ya comedy yi so no se eyenkura ne de a ma me ma wo mo yon vita okay the promise of ayo no wo mo na eboa makwahweko eto atwa efiri se yom vita ba ye enkoda adibie ho na wate se yesu wanya kwahwekoda enu nti na wose wo ma enu bisi wupono so na ye aye nya enu bie ni no wo de ma ye se entete ma akora na ye sohwe wonu be ba ho so ne yedi enu nti wunya yom vita no na wudi sifie na ye abusua nkyemfa ene ye munya kana no pa mate nkoda ne de na mpanimfo mo nso modi mu de na ye fe Food and Drug Authority agiatum papa vitamins wom ene emo iron minerals ahodo de menamenka enti mekamfoma wano pay time heba Mr. Dr. Tafiri Jedru no de wode heba Mr. aba beka ho no mekamfoma wo eye tri de edru wonu mato ohunam nyina ya oya wadru no na unya ne ka ho anu ye immune booster enti etofaso de fa wo nkomwa no ho ema wo mutumi kuntia enyare watam ne TIME ena wo mo number ne 0244417669 na mom ye kana saa no opese woni so mpadidwa je saa homa we
0531 886 216 0531 886 216 eyen kaibo wadwa tonde hu dawuru ana bribiara opasa ono sompa di ho nkomo no ahoma we na betimi afre eho na betimi ayo voice note di afa ho ofre na yamfa yesan afre o back enye baabia na benya no saa je wona sompa ene nante hagia special local foods yakodi bro nyaba wogusu ye adwuma enti ye order no aduane bia wo hwehwe ha atomic wa transition echiwo na wonse ka wo enti Oma delivery for na ye busy no 0246 359 921 na wo maje so aye no asoro kro no ana efie ho nsu amonom no se mbetimi abom ho ban afiri nyarewa efiri nsu mo ba na monom kasa na kire mineral water de enti a typhoid aba fie ho nyina yese ensu no nye kasa ne bia kasa ne de enite state of the art technology no wo madada so ye wo dispenser ho ye wo bottle enketwa ne akese ni mu adantemu ene ye wo sachet mu nso de enenti fibubo bi ahia bi 02064 69430 Endpoint Homeopathic Clinic eho de ye ko hen de yare Dr. Dubu atene Dr. Kwate se enkotwa kwantenten ena mayare sa wo hwehwe nti woni beba ho so no na wo fa duro ti se aduane eno nti wo mo se bra eye prostate how ana wo de no yaktimi aka kire se infertility awon wo ngubi endpoint kona de woni nkonkoto nchia obohu sampa se emma no egu ho na wo che premature ejaculation abema adan ya se obesie si kontono 69 abra bema wo so obu nante eni nti na wo so ko endpoint ho wo mo wo kuma se nyina nkokoro no mabo hia ena awon kran so a share signboard ho a ena wonsa eka wo nom na mmom meka ne sei no na mekoso ase wo se 90.7 so pankransa e life ho 106.1 techman wote yenka 101.1 takwa ena 103.3 takra de no a baby amebubo oboso nyina so 21st clinic wo ho sciatica commandant sciatica pacesetters sciatica originators a womosa wo highly efficacious medication 21st clinic ya abrofo kura atwa won husuro won enenti minnim yade etew so emfa tenase se wo pese wonya won kwata frɛ ho na udidi no monko ade a ko 21st ho enkran tantra hero na bato no so ɛhɔ na ansa bɛka Dr. Sisters mo obekwa akoto won wo mehwe o moja yehu yade etew so na yamowadura etu yade na se massaging ye ne ye enti sciatica yare na ye kan woto ase ntini no etimi twetwe wa betimi abubu agu ho ebi kura afa ho ti na nanom wonse do 21st na wa no aduru wo mo asi wo mo sabi bia no wo mo disua no enti 0540311311 Ghana hade nkurabata no eboro bede wo ho ba bia ye wo ho amano no nyina ye kɔ mpacho yanko media no so mra Aja DJ Opedimo Felix. Also your hoye okumase swame. Okay. I say our candidate of the NPP in NPP explained the term primus inter pares. We enya fe na mode ye beko photosynthesis ne ho. So we nkan square akra wa hai. Ade unim say enyuma bi kwa coincidence. Un say say na I came across a post say wa mo hwe niam bia. Yes agu yamu na mata na wan e na debe ye ne e wa hi e no obi so see ye nkire primus inter pares. Say all candidates are good leaders but Baumia that is why primus inter pares wo. Akafia phobia was say or here live e wo Kantamanto Accra enchiaka se enkoma Dr. Brian Champo ona bobo acheja ko Haji Asafia Mohammed na JFK ni Abanga aka Obi Abedidi Peche. Comensa Pillar 2 was say 9 days more. Time also. Dear delegates, let's vote massively for Dr. Mahmoud Baumia for good policy, especially one constituency 10 appointees. One constituency 10 appointees. Oh yeah, carry me idea be jama menka. Oh yeah, mess em campaign. One constituency $1 million in the cry. Oh, so the 10 appointees be come. There no.
and recruit the entire nation and time now from your munya kasa no munkotomra wo ba ya masse o campaign o jai me ma me fama no ntum ade so no eja me fa messages ni currency na menye birthday ito na primus inter one chile no first be message o de ba ya no first among equals yo inti no de Dr. Bawunya da mufu I was standing tall mo anyina ye pe but ebinum and there no kre ebitu ya meme ena ya me baba ko birthday na na bena se wa okay na ni birthday ti oh so what I say ti na na woda o yire ketwa na me baba ko no unhu ni se wa ma se wa o say wa na we ya yini bi oh okay okay happy birthday to we ba won say picture we was our wife pa yeah pamu yeah ntina na me bi say picture we no yeah no correct okay so me man nyina adwa hu akiri me man nyina asem yire asa wife pa me adopted children ni biological children obia asem yire o man sew oh man obo odifo sew we ya hwani ya hwemfoni ni enti ya man happy birthday and confirm na na bena se wa yakopon hira no we say aging grace yakopon nye ne kese stay blessed ya foster kan ho na abake atubi amane yen ha abake tv wasan de another one aka abake we di ahwe na meye de but bi ana picture na ntimi ankoduru we free I say I wish you a happy, glorious birthday with full of joy and happiness. Yeah. May you make sweet and special memories throughout the day and enjoy it to the fullest. May the light of the may the light of luck and glory always shine on you. Wow. Happy birthday to you, Sandra Ofori Nyano. Sandra Ofori Nyano. Location. Way free or wahinantri. Okay. And Edema Sandra. Say happy birthday. Okay. And call Emfa Emano. Bema na wish no. Aye. Emma happy birthday. Na bema ba kon so wa ha. On there abaki na this year and watu atum say another one from me. There be nyewe. A different one. Was say his name is Chumberima of Kumasi. Glorious happy birthday and confirmation Chumberima happy birthday Yankopon no mo na onhira na onye wo kese pa we free abaki ankasa na wo de abena bedua de pa kofi wasi emfama happy birthday na me bra ba kon so na ye ne birthday ye frɛ no akwasi dwamena Peter akwasi dwamena but apostolic elder the elder dwamena elder Peter akwasi dwamena okay asina enimu ye me familia wono so ye nsankyere ni yeah no kure me nua ba ko a in fact my happy birthday me kopie kwawo no yeah waka wono mo a efa me se nua no ho me ni mienu de oh you see ya toothpaste multimedia na yeah onse na me ka se one correspondent our area hono in fact ya ka se nipa ye nipa jamana ye nipa yeah nti bragazi happy birthday na mfiri ha mefrew okay ebedi nkomo anya hwe kora no sabe once na woni hwe kora oh pusane nsem ti no fa hwe na ebe fa yensem na bibia atumi ya fa nti bra nyakopon hira pa ti birthday no dia ye dia birthday no ne dia me nya bi nti mo nye e fa nkofie na ya wo se nya de yedi yawo yeah right mpacho na ye ko sign peace pact enti ahene de na mayre MPP na signing no memorandum of no e paper so memorandum of understanding no one by the paper so say on the grounds elections are won at polling stations near paper so the be say no die ndie ye see munim oti akankan say munim bo a papa mesania no bi ye gari ye kwa kusan asundua yes I headquarters o
Inti ye mamenka masem. Yesra wo mo. Said the nkrofo bi epeso wo ye prophets of doom no. Yesra wo mo e mane mam. Mo e mane mam. So bi power pampam no. No show ko. Enti me power pampam ni nyina no. Wo mo ye national security threat wo mo ni wa. Peace party enye peace party. Yesra wo mo na internal elections ekura ni ye kosan peace party. Enti yesra mo MPP fo mo ma atamfo animu na 31st January no onipa bia wo mbeyi no obia enyintum na asumdwe enti nya adwuma ye de enwa ne na omo kora no ense so obi ne ka che omo biko esia bebia ekwan amanyoko ne nam so no ense da nko yesa enti no wo mo fa we no rectify amafo adwempo a Ghana for ye hu already. Oti asie And you who virtual. Yesra wo mo wo mo nye bibia ma ne nda fom wa ye be you no praise God wa bere no pacho kofie ne kwadi hire biane of course nti ye gie di say enne whatever meeting e was a nipa num no ne peace council for ne mpanifo ne elections committee ne wo mom keka wonyina no bibia betimi akoyi na yenso ye report ye timi report ni ye da munyina se ye si ha echia munyina pi me family ne ngoso asarwa enchia na ba okay se mi sir eja de bi besi ya pon kwaku ya nhwe yi a asem kese besi Ghana yanhwe yi na ye hwe yi nso se ye hwe yi ya aban na me kan nyina me kan de si aban so den ya kan Hosea 8:7 no I see they sow the wind and they reap where wind right omugu mframa na omu twa ahum and now no prophet JYD 31st in commission wo kan sim bi na Ghana fo mfa wo mani nko ho okay dey we say francophone countries atwa Ghana ho ahia who no Africa na ebe hyase na Ghana nhweye na amekan omofo mo afofra wo wie ye no wotu aban fo bi baabi a ode Ghana nhweye na amekan no afutuo no ne say aban hwa akatuasem ni yie akatuasem anya saa nkrofo no niam na omo ye of francophone countries ni betimi abeka Ghana eje akatuasem so se wa ankasa akyerɛkyerɛfo a baabi America ndi akosie na hyase baabi na ene no me bosso me mo the agency ummom obabosso me bosso nko a sabaya nhwe yi a one of the security agencies aban ni omo ni de yi e wo sikasem ho yes tobo I say security one of the security agencies in this country na say what there eja say ekosua o yen candidate che say wonim say masem a ya na me betena haka no nye yesi esansa amaye wa hoodin ni nyina no ejina security so no kre ana wonu mu a pompe o musika nso akese na ko security wonu mu a niema ya prophet JYD atufo wo hoi say yan hwa na mekan security for na eye me say one of the security agencies ensem boboba e wo sikasem ho ene mampeni nyawe o one of the security agencies in this country yewurato ye dia teacher for de ayen kan ye me nka so mo mfa nko me say ye dia teacher for de ayen mfa nko ye nurse for ye di wo musika ayen nko ye won ho ne di ye aban no aban no nyame no mienu a wo mo aye service awie ye di wo musika ayen nko ye ye ntua ye former MPs wo musika ye ntua ye akodi one of the nia ye didie ya fofra ye dua emframan ye de kwa akodua ye de kwa akotwa hum one of the security agencies in this country ya nhweye no mo sore a national security womo mpagya wo na ban me kan national security concern inti makana enya national security for asem na make but a national security concern
eja security for no bi national security issue na maboso no eye over 10 months nti aban we free awo kan no sikasama making eye over 10 months arrears and they know and eja to hwe won nwoma mu na hwe over 10 months na 2025 10 months o ya say another year mu a first month ye wo second omutua na quarterly every 3 months no mutua ye dey ma omo na yetua 2 months pe na ma wo in the whole of 2025 aka 10 months January beka ho aka 11 months February na aka 1 year nti na kadada da 2025 ka enkoye a national security issue me moso na me si teacher for ya for mo de me nka meguso ka me nka nwie nurse for ya for mo de national service for na nurse rotational nurses for ya di omsika ye ntuaye na ya fa ya foforo de one of the security agencies wo Ghana ha ho na wo mo homene so a ye nko Ghana ha emfa papa ma nti mpanimfo ntu ana mountain we na makan mato de akoma ban no mu mpanimfo no wo mo mpagya wo mo homene so yes sir we may be sitting on a time bomb mo ene aha na bere makwan ema yede wapem ya frefo yeda masie mu atiefo a eguso atie yen monkoso antie nemo o media no so a ya wo nkomenhwe chana afoforo nya bi enkanka ne night camp for no wo de adumienu ne nya bo na so data ne so a ya wura sompa ene pe wo ho no ma unuan so ensanka bi na nsemi trend no ene won trend